Voijana Gospel Centenary lo mawai popo elal pai shumingin sibai kabuk cheo. Paten thuro puitak tim nale ngai khak na long nei masatu mai ti. Mathai bungli chang somle panga. Matthew chapter 4 verse 15. In tim noya chung hai chun var nasatak an hua. Thina hun le alima chung hai chunga chun var ahung shok ta. In tim noya chung hai chun var nasatak an hua. Thina muna hun le alima chung hai chunga chun var ahung shok ta. In timayum laya var hung shuk vara min lengtira varna haya min buktu ilal papa them ko matun ro puin le choi wana ro se ei program ei holin ham le ei hun po in han na nei tu ding in Reverend Ruolngul Moderator Aizawl ang koiti Voizan hin Gospel Centenary Hall hi pa le nau pa le tharau thing limin kahong trong chai na in han na nei ti ol pa kan pa dit tak miluin situ wana mi kum zakhat sevel chan chin tha midil chil thedinga ilungin sina kan dong len kan lo ma lom tu kan thil che Voizana kan program kan channa hin nang imum pui nge in kan thil len lom tu kan thil cha abulan tokato chenin hi holy nangin irau puin diam hangdin ikuta kanhungin lana misole tiltra po la kan toka mi hum pek din le hi program kan bangsung po i tharau thing lima mi upa kan til to po nang ma ro puin ding kum ka to te na dingin ikuta ro puin na dingin lalpa Isu Krista min kanhungin lan che amen tuin mi pui pathenin pa na la in landing rengin eng filin entertainment la la troi tu ai nong troi sin la in pa na la long sakai te Rabat un toy tenay ding ring coding ningata upa doctor left to sing in chonga hon letting ningatik. Now may I call upon Brother David Rabat to take his time. In Reagan, Chabai, Kabuk, Cheo, Isu, Mingan. Hallelujah. From the other side of the globe, the Roberts family from Toronto, Canada, bring you our love and admiration. We are honored to be invited to the Centenary celebration. Centenary lomna in mithoy legin kan lom maro pui kan titak zetani. This is a time, Hi hun chuan ya a great time, hun ro pui tak ania
that will be remembered for years to come. hun sot kan ta ding chun re ching ni ta ngati My grandfather would have longed to see this day. kapu khan hi ni hi hu nom em dingin karinga And participate in this grand event. chun hi hun ro pui ta hin thang ve khom achak le ani His love for you was evident until his last days. athi tom chen khobin nang ni amangai je cheu tu he thei le bu thei na umani As a Welshman, Welsh tlangwal ang takin Welsh papui ang takin he valued his independence and religious freedom. sa khozale nale ama independence angai ro pui ema Since the 3rd century, kum zathum bi velain thokhan the Welsh have had numerous spiritual revivals. Welsh ramchun revival adong laka It was in this land churamachun that my grandfather's ideals kapa lungril hai le anom hai chu and independence were shaped. chun ai independence na angai dan hai chu kapu lungril hai chu revival li chun asuk detani That would influence him throughout his life. a ring nun po chu thil hai chun ama ring nun cha to ka The Great Welsh Revival of 1904 sangkha jako palia Welsh rama revival ro pui ta khum tlum chun started the flame and the working of the Holy Spirit. mei chu ahung sit para tharawin theng chun sin ahung thota In the life of my grandfather, Watkyn Roberts, known as Mr. Youngman. chu tharaw theng lim chun kapu Watkyn Robert hitaka sa tlangwal inti chunga chun sin ahung thota The theme song during that revival that my grandfather loved was kapa in alhadit chung revival la ya alhadit chu heng hiania Here is love, vast as the ocean, hin mangai na tuipui angalin chu uma loving kindness as the flood. tuile nangin tuchun ahung le na When the Prince of Life, our ransom, hing nalal pa chun ai sol ngai dam na chu ahung phura shed for us his precious blood, ai ta dingin atisen lutak chu ahungin lum tira who is love will not remember, chu mangai na chu tunam thei hil thei anta who can cease to sing his praise. tuinam chu mangai na chu in pak to pin umata He can never be forgotten ama chu thei hil rol ni no ni throughout heaven's eternal days. khovel hun lahum ding po khom That Welsh revival flame chu Welsh revival achun gave Mr. Youngman the desire to tell his fellow man chu revival chun chu saplang bal chu ama chipu ama midang hai ko ma thuril nom na chu hung pek ta about the saving grace of Jesus Christ, Yesu Krista sandam na chu who poured out his boundless love and power ama mangai na intuk je mi ta linga apek na chanchin chu without measure, full and free. in khi seng lo free aman bo lu During that time, individuals changed, chung hun lai chun communities changed, society changed, community thilai hungin thlanga mirem khoman hungin anhung dang lama Mr. Youngman changed. chung chun sap lang ba khom chu in thak thing na ro pui ta hung nei ta His favorite verse was Mark 16:15, where Jesus said, ama chang thang chu marka bung som paruk thang som panga Yesu Krista thu khani "Go into all the world khovel ram tina feun la mun tina feun la and proclaim the gospel to the whole creation.
til sim po hai ko ma chun chan tim tha chupong dar ro He believed that all the ends of the earth ama chun khobel tom na po chen chu will see the salvation of his God. pathen san dam na chu mungan ti aring klata So he stepped out in faith chong chun ring nalin ama chu an thok sok ta and financed his way from Wales to live in Aizawl, Mizoram. chong chun sum hai in kholin well san thok chun Aizawl Mizoram chun abatlung pahelga. Here he sent the Gospel of John to the tribal leaders in the hills of northeast India. India marsaka tribal lalhai ko machun Johan Bumal thondar chu athota. Some months later, Thain zaman hinung chun a request came from the chief of Centenary village. Sengon khoa lalpa ain thok chun nina ahung tlung ta That Mr. Young Man come and explain the book of John to him. lang valpa nang kahung la hi Johan Bumal hi mihung thil fe pe roti in. Mr. Young Man felt this was his Macedonian call. Lang valpa chun hi Makedonia ko na ang inangai ta. For the Bible says, how beautiful upon the mountains Bible chun chanchin thong pur hai ke chu avamoy de atika. are the feet of him who brings good news, Chanchin tha pur lut tu ke hai chu. who publishes peace, Thamong na thuril tu hai. who brings good news of happiness, Limna chanchin tha hum choi tu hai. who publishes salvation, Sandam na pong tu hai. who says to Zion, your God reigns. Zion koma. Ipathen chu an lalali itu hai koma chun. When asked for permission to journey to the hills of Senbon, Chong chun ama chun senhun tlanga fe atum chun. the British ruler, Colonel Locke, was decidedly against my grandfather's trip. Kapu senhuna fe ding chun chulaya British how to rorel tu pa chun kapu fe ding chu aphau na. My grandfather's independent streak caused him to side with his bold faith. Nisen la khom kapu chu independence ama nom na rat em lein ring na ing pang chun atlulut lema. Rather than the cautionary words of the British ruler of that day. Chomulaya British sab rorel tu hain infuna tita umanitia andrin hai kam tungai nepin. Little did Mr. Young Man know Nangba pa chun tulai chun ahet ha der na that his 6-day journey through the hills of northeast India in 1910 at the age of 23 sangka po som kum som hipatumi anilaya nirup chau chu tlangram avasir na chu would result in such a great work of God among the Mar people. henglaya marhailaya bitakin hilropuita internet ti chu tlangwal chun ahet phak no rim primani. The first trip resulted in only a handful of new Christians. Apoy khat fena chun mi kuda tim khop chau Christian an hung nia. Within one generation, 50% of the Mar were Christians. Nisela khom thang khan hung chun marhailaya za som nga chu Christian an hung ni na ta. And today, 90% are Christians. Boy sun ro khin chu za som ko Christian an ne ta. Who could envision what the Spirit of God can do to a people? Pathen tharawin mi puilaya sin thodan hitunam thathian thang ai to pha kan ta. God has touched not just one, Pathen chun pakhat chau tok no a not just a few, mi chen khat chau tok no a but thousands upon thousands. nisela khom sang sing hi tok lakani. Spiritually, physically, Tharau te emotionally, khom and economically. tak sa te khom phak le dom kong khom pathenin mi tok ani. It is written and cannot be undone Hi hin je kan ya that it is the Lord your God and the Holy One of Israel
Israel mitin lalpa chu aumani that has made you beautiful. ama chun mipui moi takin semati tewa For foreigners will join themselves to the Lord. song chun mitam ta khai chun lalpa ting hungan ta To minister to him, to love the name of the Lord, lalpa ming chu ngai na in ama ko ma chun hung kho man ti and to be his servants. song chun ama se lo hai ningan ta You now have this great heritage tu hin nang ni chun chu ni na chu in nei ani that comes with a godly promise, chu pathena in thoka hung ani that though the mountains may depart and the hills be removed, song chun klang hai khom chu fe theng in God's steadfast love will not depart from you. pathen mai na chu nang nian thokin si mangin tanoni His covenant peace will not be removed. ama thamong na thuta chu nang nian thokin si mangni tanoni His righteousness will be forever. ama fel na chu kum phatlong inum tangati And this will be for all generations. chu hun long pa ya dingin chu na dingin ni tangati For you, the people of the Lord, nang ni lalpa mi hai will go out in joy and be led forth in peace. song chun lo mun fe sok in thamong in fe sok un la The mountains klang hai and the hills before you will break out into singing, klang hai in ma klang hai chu la in sipanta and all the trees of the field song chun roma thingkung hai khom chu will clap their hands. an put hai ben tanganti You have taken the torch nang ni chun nei sar chun lak ta and are fulfilling the mandate song chun thu pe chu in lak ta to enlarge the place of your tent, in pon in hai chu suklin ve tangin ta to let the curtain of your habitations be stretched out, song chun inum na pon in hai chu kai sayin ta to lengthen your cords, song chun hui hai khom suk sayin ta to strengthen your stakes, song chun aban hai khom pun hetin ta and to not hold back. song chun kir nok tam ro You have traveled to your neighbors and the nations, song chun in khokola hai in rampo ting feng ta nam dang ting in fe ding ta to tell the wonderful story of God's good news of salvation, pathen san dam na ro pui tak chu chan chin tha chu tilin sok ding ani This good news is to everyone who believes by faith. chu chan chin tha chu tu khom aring ta pa pha ding ani sia And no one should neglect it in time or place. chu le chun tu khoma chu thu pe chu in thai hilin in ngai sam no ding an no ni So that the word of the Lord will go forth from his mouth, song chun pathen thu chu abawan thoking so kata and it will not return to him empty, song chun apong ma til tho thai lo in hung nok ta no ni but it will accomplish that which God purposes. pathenin athuti pathen thuten chu And it so will, pui tlung in umati and it will succeed in the thing and for which God sends it. pathenin nang ni athon na te atir na te chun lo tingin ti As the people of the Lord, lalpa mi hai angin there is a day coming, and it will surely come, an ni chu hung ata chu ni chu hung tlung ngai ngai ding ani when we will all see tu fa chu nei ni nei rang in hutang ngai ta the ransomed of the Lord come with singing unto Zion. pathen mi ngai dam hai chu lim takin lasak pumin mutang ngai ti And everlasting joy shall be upon their heads. song chun kum phutlong a thing na chu an lu chung hai chu hutang ati Blessed are the people whose God is the Lord. lalpa nei mi hai chu an hamatha As the grandson of Mr. Youngman, langgal pa tu pa kanina I pray that the flame of the Holy Spirit would be kindled, hi thrawin thing me ser hi suk chokinum sin la in the lives of many thousands upon thousands of your people, asanga sang singa sing nang ni mi hai chunga
both near and far, hilai le hataka hai ko ma for you have a great work to do in this place. chu me chu sok chukinum sin la nang ni khoma hilahin sin thoding na satak in ya and beyond the next horizon. hilai mun chaw ni lowin ko le tin sin in hawani Kamangai Dalu Cheo. kamangai talo cheo. Brother David Roberts, thank you so much. Voi jane ring in lalpa pathin ko malom thur leita. Gospel in voi jane heng khom thaya. Gospel le heng changani ti kharin le. Ei program lalpa na mi bang puya voi jane chung thena len lom thur leita. Ei program ma teng po po hom pathin ko men lanin e reng in trong tai na nei ding en eng fela trong tai na tu hin e reng in trong tai ro na lang nei ti. Kan program pula mitan puita ang kanal pato, ten nang man memang puitin kan ngente. Nang man to kamal som na sarau ting mal som na kan dong na ding midal tum tung pu, pulal pa nang man he pai pek la. Kan lain lal pa nang man ro pui na le toy mo na hung chang la. Nang ma chau ro pui na le toy mo na chang kha kan ti kan reng akan heta. Nang ma chau ro pui na le toy mo na kan pek the nang chen. Athar ta kan reng ako ma. Nang man i ro pui je le i thir tho thei je hungen tar lang dengan chau tu lal pa isu men kan ngen chani. Introduction le greeting tho tu ding. Ayo tu Reverend Dr. Songate hang kawai ti. In rengin Gospel Centenary cibai kabuk sewane. I would like to request our brother David Roberts and his beloved wife Evelyn Roberts to kindly come here together. Please. In reng in muthemon inu pahi. Ani a Ramachandpur sa gospel ng pulpetu Watkyn Roberts atu hayen niya hi kakol na ilim kanuangir hi anu may Evelyn Roberts sani. Apa salneki anu may afelen tuni garinga leka tulpo hay anu may na tawa gumani. I don't know whether I am right or wrong to say before this great audience about Evelyn Roberts, but so far as I know, we have done various correspondences and communications. Done by Evelyn Roberts. Tulay chun anu me hi nu fel tak chuni phot karingani. Loma num khopela hi ei Ramachandpur tha anu hilpeka hi naki an Unang damay kami na hilsadiya. Voisamin kakamchim an shelpalin jugat yamero silang sa kainoma. Voisun karani ansung unang damay kami yan mitkika. Churachandpur town sumayin foreign mikol ko rantinin ay naidong furtakaringa amero so nga foreigners info airport ala so like po anni number 1 anni kandingani Arab sa punderani scooter kan team sengwa bike kan team sengwa car ke palinei bolero tiai kan team sengwa ropen titalo atau patun keisun Canada ma in president na in prime minister ha in gomin hingin to dit sanatan pek so kan ring hotel amero sa koranain in Watkyn Roberts maina zaran thori kan dis in digan de mem anlung re mikhi atlani voisuna thalai ko nu le pa hai nei maina sulangka ropui antia andam sunghil ating karinga kei khom kadam sunghil ating karimo the first foreign
visitors who was accorded maximum reception at the Aizawl airport. And I am sure, and I may not be mistaken to say that, I don't know who will take the second place in the near future, but only God knows. Thank you, brother, for your time with us, and may God continue to bless your couple, and may we work together in the coming years for the expansion of the gospel in Northeast India and throughout the length and breadth of India. Yes. Thank you, brother and sister. Thank you. Thank you. Betsy, Coco, and all the big sisters, please do come up here. Yeah. He kanung taka ngir hi Elizabeth, Betsy, tuta unaw pa David Farnuni, Watkyn Roberts atununi. Anni in December tlakan Gospel Centenary ka uhay kanung zuiveno ma in ko ranain milarem tingan ti anung tia hiay ho tu hay chairman hail airem ti talon theiza ja thung rohai setin hi po hian hung sani loma nu memel hi Elizabeth hi ai he danding chun Watkyn Roberts atunu nia ama hi nu fel takelana voi sun khan kang vai khukan tlung chun Watkyn Roberts apu sangha jako som nga pasaria kang vayan tukin kan lo welcome no cheu fe mang ro tia in ngai daman lo in nia hi vai phe ponan in silterin amit khi tani keinin kan ngai dama ka pu khom kan vanan thuin juk en sela ngai damate ti ni ro pui ke ti memel chulei chun lomanu memelani a Centenary mi mangpuya apasal Coco Kikuchi, please come. Ama hi Japanese lang balani. Unaw Korean hai nei bo, unaw Japanese nei bo kani. Hi Elizabeth apasal dit takani Coco. Chun adota ding chun you please raise your hand, okay? This big sister. Laura? No, yeah. I'm second. No, Catherine. Laura, Amy. Here he Elizabeth anaw hayan niya. In hoyen TV mem ay voice na thalay rolin ang tugdan ka makanti kopela ay nilay nasa tagalin umin hoyen tini. We welcome you and God will continue to bless all of you. Yes, thank you. So much. Yeah. Reverend Vanlalzuata. Voizan to Martong Arhita to Martong in Toilty. Reverend Vanlalzuata, Senior Executive Secretary, Presbyterian Church of India, Mizoram Synod, Aizawl. Presbyterian Koran po Mizorama Minoinga de Utolaya and Korana Achong Pupa tak Senior Executive Secretary Voizan Amantuin Patin to Hildingania Anu Pizami Komikanina Hunklungan na Amiroksu An Bidu Komanil Teya Sulain Voizan hin Ruolngul komong choya elom leni Anni komelaya umo inhoentia Mizoram Presbyterian Koranin Ditsa Takela Meisheran min lantum komkan Amahi alusa takel Lampui misiem pektula poimo takanilein Ei Koranin Watkyn Roberts ka Aizawl an tokin Presbyterian Dr. Fraser Haile huan nilein. Zulein ngai na tagalin nanihin Voizan Reverend Vanlalzuata ay nilay patien tur hilding ay fela.
ei feel na tla lo ta kami pom pe ni lo me ma pathini nan nu pa an rong bol na sintam takel tu ko minan hung tlan sanania ein khom puisung ko mina top chen mi pek thein oding ani rong bol na len tak program tap tak kara hungai poi man mi pek ei lom le ni ti chu mi pui mayang pong ni sen la lo ma voi jan hen me khol poi mo tak tak e na yan reng introduction e tho zo no ani comment amate mai la tho dinga base ye ta voi jan en in zaum tak pulal ven hima mar melang ye pek sen thangate e kut benate a mel reno ai comment am hingai ret seng karinga hi Centenary e lom na mung lom pui wedding in ngai na takai feel ahung lei nei lom me mane kesi Vanlalzuata mar mirilte e ti mani mar lapok the mem em hai abua mi sem pek tu e ren ne ka tam mi repe ka bu thataka mi sem pek tu kha ania voijan ei ni lai ung thang e lom me mane pu si va lalram buat saya ama hi Aizawl post editor ana gospel centenary celebration ei nei deding chung thua Mizoram pumpuya apong dar thai pato pa atul ang angami pong dar pek tu ei feel nine za takan hung lein ei lom tak za tane ti kha eng ril ni sen la adang tang umai sen khom adang ai tum dang pa ya ding nang sen la thain ka heta voijan hen MLA in zaum takal pu hang khan pa ei ni la ya hung lein ril nom khom te khom anei ei ringa ahun lutak ladingin eng pek ni rose huneng pek ni rose kalom talo amasatakin ilarpa Yesu hingin in rengin sibak kabuk cheo martong kathem tak tak noa zotong le lomte English in sil el kati kakipa talua tuni hichibang program thupita ipu ipate khutsua Manipura unaw it omta mar himi meisel amasataka hingtun na mite in thupita ga lekipa taga alop laya hichibang hunham pha katanjia in amasapen in aban son kya in papa sien kung kipa thuk again kya he lamdang na sadiwa bang jega MLA hang khan pau zo pa hiya hung pa adie chi bang ommai the ahin ka hung pe na azie pen kapahi reverend do pu hiya asita he was a student of Sielmat Bible School in 1960-61 sometime. So we think our family is very, very related to this church. That's why we think our fathers would be unhappy if I don't come here in the celebration. Zamta dignitaries from across the Indian border, dignitaries from across the border of the state of Manipur, and church leaders from various angles sa Simlemal Thanglam, and particularly celebration committee of this centenary celebration. I'm very, very happy for giving me this short golden opportunity to stand before you all. It comes to my mind, if my father were here tonight, he would be very, very happy. In the Legislative Assembly of Manipur, there is 60 members.
out of which I am one of them. And if I am not mistaken, I think I am the only MLA who is son of retired pastor, Reverend. Tunin hi zo sunga zong Christianity ang luda sang kajakwa som li velin ang lut pana zo haya ko nang pe chile Mizoram akipan sign pu Robert Watkyn Roberts ang pe chi Aizawl atak tain kazo ham pi te thatangin jong tunin mar mi pi te himi gam himi tanga hichibang may saling na dea adiein sanwon khua hau sa pute ho bang atunga kajo hi pi te thatangin jong ti pathu kenggen son kya hi tuni tamsunga kang dinna adang jong ai sia himi celebration a kayong pang nuam ka hi chi so na le thei chen sa na mai le himi church sa kapu kapateo nagipat khiat na pasien thu kana mona ahi chi hi kathei nau kathei chen jewa no tunga ki pa thu genom se se a hi hingkon ka hi to jen igam hi chik ki jom kachinwa ma chin kuki mar zomi and mizo chiki jom te zo she hi akipa dingin kaging ta a pu Robert Watkyn Mizoram tungton ang paya senwon house sa pu ina senwon khuang tunga aban na hingpe hinahin hi chiki jom te jo se akipawa bat nei ni ki ngai we hi khujin tunin zo pon laisan hi tana hingpe pu Watkyn Roberts le ama insung mi te le a team member te ho jo se hi not on behalf of the Zhou tribe, Zhou people. It should be on behalf of those Chikizom. Chin, ChikiZom. There is Chin, Kuki, Mar, Zomi, Mizo. On behalf of them all, I would like to present to our dignitaries, I say our special guests from across the border, especially one each to all of them. So, I would like to request my son, grandson of Reverend Tidopu, to come up here along with my friend, my intimate friend, Pu Lalmar Soma. People know him as King of Morben Village. To you, on behalf of the people of Mizoram, I
And this is, I want to give it to Reverend Ruolngul, Moderator of ICI. On behalf of the people of ICI, should I say it? Please accept this. Hello, thank you so much. And now, I would like to request Chairman of the Celebration Committee, Dr. Liensang, kindly to accept this little amount of contribution from family of late Reverend Tidaupu. Thank you so much. May God bless you. Thank you, sir. Okay. Kalom talo. Erengin patienin marmisam rose. Thank you so much, respected MLA. Pumal som mulbem lalti kha. Arol papunong sempuya tu. Ama kom kan ting tak khatong sem tani. Elo me mani. Pathen thungai thana teng pangeng trending ni sen la chuma chun Secretary Gospel Centenary Celebration Committee Secretary lang kawaite. Le, how to Reverend Vanlalzuata, thang so pon le memento pek nai nei dingana tu hin mehung pek sen la Moderator Reverend Ruolngul in siltirna le pek na minei rose. Pathen thungai chana teng pangai lo trendingan ta. Voijana pathen thu char hil tu ding. Reverend Vanlalzuata, Senior Executive Secretary, Mizoram Presbyterian Synod, Amina. Amahi, Mizoram hai shildan chun. Karau mi tak pathen thuril mi tak ani antia. Julain any common voijan hin malsom na dong ngai dingin ein dit sakane. Tonight we are having a speaker from Mizoram, Senior Executive Secretary, Mizoram Presbyterian Synod. As far as I know from the people of Mizoram, he's a spiritual man and a great preacher. So I hope all are getting a blessing through his message. Now, may I call upon Reverend Vanlalzuata to take his time. Lali suamingin sibai kabu kacu. Hey Mizoram matanga local kania Mizoram Presbyterian ko khan atangin sibai kabuk bok sewa January ni rokhan Mizoram Presbyterian Synod office atangin ICI Centenary may cher kan sitsuaka luang takakalin hey zaina telom na hun kan lo theng ta a kei Mizoram Presbyterian ko khan ai o a local hi thu soi na hun lomom takte min pe a kan huai tu tele mi pui zong chunga lom thu ka soi ni he kan sia cheu angin kan thu pui hi apoi mo hle maya
the power of the gospel chan chin thathil ti theina ti ani a chu hei hun te kal deuh to a toy the angin soi kan tumanga pathian thu ingai thlanghal mai ang u chan chin tha ma thai zia bung som le pathum chang somli palina. Let us hear the word of God according to Saint Matthew chapter 13 verse 44. Van ram chu lo ro phum ruk angani chu mi na mu a thuk ru a aloma wangin na nei zong cho wat khala chu lo chu aleita a. And again, for the second reading, Romans chapter 1, verse 16. As it is mentioned in our program sheet cover, Rombung khatna chang khatatang chang som paruk. Kan gospel Centenary thupui chang tarlan ningai thaleng u chanchin tha chu ka za pui silova tu po aringa piang te tan chandam na tura pathian thil ti theina ani si a atirin zurami ta ni a tin Greek bi tan po alo ni le a chumia chuan rin le zual nan rin nain pathian fel zia cho lo langa mi fel surin nai na damang ti zia kan khan lalpan kan zata na thumal som ro se amen. Ezana hian mizo tongin thu ka soidona zanin anga mar tong thiam ka cha khi ala om lo ve du to ka mar tonga thu soi thei tur ni lang chuan Seng tam takin kalay ngam o me sai na hian amaro chu mizo tong hi kan khede uvekin ka khia at ki pakoin khelo ma ila atum lam hoi zong chu kan thelin karing chuang lawa chu wangin sai na hian mizo tong hlang ngatin e soi kan tum ani he kan thupui kha chanchin thathil ti theina the power of the gospel ti ani a zana hian kan hun tran ti rani a athil ti theina tak tak lam soi katum wak lova chanchin thapoi mo na chanchin thalut na chanchin thathat zia lampang hi abul tan nan man kan tum ani a speaker local zelten an sun zom rematan zana hian abul kan tandon ani he chanchin tha kan ti hi enge ni o tin ngai to taila a chan na chu kan sengal mai o me chanchin tha chu lali suwa thi na le tho le na tin soi ila sualom love lali suwa thi na le tho le na Greek fin na te Zudate fin na te ina apol nut hau lo chanchin thafir fi lali suat ki na le tho le na chanchin akha ani a kan Bible chuan Zudaten sin sianan phu ta Greek ten fin nai nan zonga keinero chuan Krista ken be thu kan thil thina ti a chu tiang chu chanchin tha Krista ken be thu tin Korinthon khat bung ni chang bula po khan cái ni chuyên nè là căn lâu cả lain thu soi râu bùi lệ fin na râu bùi nè na lâu cal căn đi là va Isu Krista an khen be thu châu in si ngã khil căn tum thìn anh đi til cổ po la ti a chu chu chan sin tha ani a eng mai na pol nut lâu nằm zia ina apol nut lâu
ตีดานสังอินาอัเชนดัดไทยเราโคเวลปุ่มปุยหัวปาจันจินชาฟีร์เอ็งไม่น่าพลนุดเราอันปมเทียค่ะอันนี้จุดจันจินชาจุนโคเวลหัวปามีตินตาตูดจันจินชาอันนี้แล้วพวกตัวชวนโอ้น้ำทรงเละจิตินตรงตินฮีวันละนาวัตานกัลวารีอันดังสวงละเวทีมิโซเตมาร์เตกูกีเตไปเตซาบเตวายเตมิสิทังโคเวลอมเต็นอินโทรมพลานไอกันเนียจูเกมานีนำบิลบิกชุงคุงเวกไทยละว่าโคเวลปุ่มปุยตานจันจินชาฮีปางไงเร่งอันนี้จู่ๆหลุดเสียเตปุยโมเสียเตจานาฮิอันตาลันตุมตาอิละมอลเตเตอินจันจินชาฮีโคเวละมีหิงเขียตลัดชาเบลอันนี้จันจินชาอายาชาดังเขียที่มีหิงอินกันในโลเร่งจานาฮิอันการอินโคมน้ำมุนาฮิยันมีประคัดเหล่าลูตาเสละเฮตจังฮิยันกันซาฮิยันเซงขัดเชวัดโหนินมินเปตาเสละกันละไม่กะสุติเอ็มส่วนกันลมเหล่าไม่เทเซงขัดเจ้าอันนี้หลุดนะตำวักอันไหนเหล่าเซงขัดส่วนอามารสุเซงซาเชวัดโหนินมินเปตาเซงส่วนกันลมเลี้ยงกับว่าลมเวรุนเละไงเราวัดเสียงสามินเป็กสู้กันเตียงกันเอ็นซุยฟงฟงงะลมทูกันเสียงสู้เราวัดชวนเรากันเละตาเสละเสียงด้วยสมเชื่อไม่นั่นเป็ดตาเสียงส่วนนินกันลมดัชสร้างโตงอตังอามากันบกขุปังจิบายกันบูกังกันนุกอุลังกันฮาเลลุยงเสียงด้วยสมอัฐนันโดนตกไม่สู้ว่ามักเวกันเตียงมามินเปตุขกันฝักังสันจินชาลลีส่วนมินเปทิลเปกสองลูเบลอันนี้จู่ทิลเปกสองลูเบลเสียงหน่วยสมตีไม่เนี่ยเราเสียงหน่วยสาตีไม่เราสันจินชาจู่มีหิงเตเนียลูเบลปัทเทียนินมินเปกันโลเมมโอจานาฮิยันกันโลมาเซนเทนารีสุกันมังอันยังไงมาอามารถมีมาตินนุนเฮจู่จันสินชาดงตูกันนี่น่าชวนลมนัดสังตักกันเชมตีอินเนเฟอีละนิคุมมาสาขานโกทันปกติชวนทูกัสวยลากัทังกัลทันสุดทะเลมายวันลลเร่งเราเปียลราลุงลูกัชารตาติเฮดีกันทิลชาร์โซฟปอยโมมาฟารูปุยเสียงหน่วยขัดกัชารติไม่เราวันลลเร่งเราเปียลราลุงลูกัชารกันติรุปไม่อาชารตุเตซีงาเฮียนกัตเตลเวฮิกับวันในกัติกันสักลายขันอามารถสุบียกินสูงกันหอยเวลาลุงลุชาร์เบลอมเร่ก็มุลออกมากันลัสักเตคะกันตีเนี่ยมามักกติเองติเงกันทิลชาร์ฮิอารูปุยเตเรงเนนวันลลเรงเราเปียลราลุงลูกันสารนีลุงลุชาร์เมลเรงฮิกันปุดเหลาเลกติสุฟังอินซานาโพยันไอซีไอโพทันเลมันิปูรัมปุ่มปุยเฮียนจันสินชาเซนเตนารีกันดงอันนี้จู่จันสินชาจุโคเวลเขียตลัดชาเบลอันนี้จู่จันสินชาดงเมลกันปูวันละเร่งเราเปียราลุงลุชาร์ตูเมลกันปูตีเฮมานีอินเอนังปุยโมคบินกันเฮดีเอลโมเดียปุยนกัดทิลเขียดซงจวนสันสินชายอัลชาเบราจูฟังอินทิลลิกัสอยโดนนี่ชวนกัดทิลเขียดซงชาเบรสุกัสอยเนมเบรตัวนี้ตี
zana hianin ngai tua tai la kan thil khia ta hian enge la thaber chan chin tha hian ni lom ni ani kan thil soi song song ene kan soi nem ber chan chin tha hian ni em kan khia ta thil thaber chu khovel kan pe chuak tam ber turani a kan thil ru pon kan ngai tua tam ber turani a kan nun pola tilang tam ber turani a chu chu he centenary kan lom hian alom tu nuna thu ta nei ani chan sin tha hi awa tha em eng tinge la pu tuina ti kha thil tha kan muang hi tu ma nan mu thei lo kan param kilani khovel nan selo ati a he chan sin thai kan param kilani awangin khovel mi te na lut sia an man ve thei reng lo korin sia ka khan korin thon khat bung ni chang saria po khan thu fing in thup kan ro puina turata na lo lang he khovel ro rel reng hian an siat lo ke ni chu pathian tharawi in siat tir ta ni te chu thu fing in thup kan ro puina tura lo lang chu khovel mi reng in an sevelo Centenary lut zia pon selo chan sin tha lut zia pon selo chu lom turani pon selo ma se ke ni chu pathian tharawi siatir ni ti chu wangin sai la hian chu chan sin tha khovel te mu lo kan param khil mutu te kan nia wangin lom thui soyang u panina chuan chan sin tha chu thaber mai ni lovin chan sin tha hi soinin thei reng lo ngai thak nin thei lo ani thil dang he chu soi nin hun te ngai thak nin hun te kan nei nge entinan politics chan sin te sumle pai chan sin te inle lo chan sin te thiam na le fin na chan sin te hi soi atul chang om thin politics te po wang tlang ta na thil tha ani a kan soi lui hun om thin sumle pai te po kan mamo a amu dan tur te ati chua dan te soi hun lai om thina tui hun lai om thin thil tha ani a thil chia ni hau lo amaro chu thil dang reng chu soi ni no hun ngai thak ni no hun kan nei nge chan sin tha ro chu soi ni nom ve lo ngai thak ni nom ve lo ani le thil dang hian ti ka nge kan soi ni nang tin so tai la doctor ne na vakal la vainenti la arizal wangai khale la doctor chuan ngoi te biopsy kan la ka khan ipum pui cancer zai tlak po ni to lo chu wangin ina hong lang idu du va ei mai te ati chuanin ina kan mua kan saw le to thi na kut vo tin kan sunga ro rel lek to a dam doi mum khat po kan lempe to lo huna chuan nu le paten harte hei chau helem le te helam lo hoi te hei ini te pon lo thleng kim vek to dei pate te po han meng te ti lai huna chuan kan bula mi ten politics san soi kha kan ning lui tong sumle pai mu dan song an soi kha kan ning le tong kan ngai thape to lawang ke mani ngai pon kan soi pe to lo reng anga khovel nom chen na le thil chi rang kha kan tan ngai no mani to lawang chuti hun lai tak chuan chan chin tha ero chu kan thi don lai tak khana ngai nom zualang kan sar kan vei lai la ngai nom zual thin chu wangin lali suat chan sin chu chan sin dang song ngai nom kan ti to lo huna kan soi pe to lo huna khan lali suat chan sin chu hluem em kan ngai thaning to lova dam lai ngai thadu lo te poin chu tiang hula chuan khiatan sak tina eng ti nge hla phu tuina ti lim takina ming ka puang ka thi mek lai poina ti chan sin tha chu kan thi mek lai po lim
ตะกะไงทักเทลิมตะกะสวยเทอันนี้วางเฮียนจันสินชาจูอาวลุเอมกันเชียนป้ามุมเบตาตากันสารอินสติวตากันสารเวอินเฮมหองเรดิเอชันอันติหองกันกระดาจุดส่วนสวยมุมเบตาตากันสารอินสติวตาชวนินกันสารเวสมงรัวเวลเฮมีนอตินอีสอินเดียมีเฮาฮิกันออกมาปัทยันฝักเขียนกันอินคอมเวชีนะกันสารเวอินคอมจุกันติดตักชักคบแม่เตลงเรย์เราเตะดำตูร์กันดีตีนเขจินินปัทยันกันเบียเนี่ยกันมุดขวเวดัวเราเร่กันทีสังเรปอังไม่เห็นกันเมงกรมายะกันจงใจแต่พอเห็นถิ่นลุงนูนปุยเฮเกรับแม่ปัทยันสานเราสิที่เราเร่กันทีลากันสักพอเห็นกันสตักฉลุตุกะอผัวตูผัวชันได้กันสตักกันเฮเทลกาชวนมานีเวงเชวกันอมไลน์ปัทยันเบงคอมกงโปสองไงเราปัทยันฟักบอลพังไงเร่งเรากันเกตโปฮิลามวัลซิลไงเร่งเราอันนี้ทุทิลตูเต็นปุลปิตตังโอเนมไซดัมตะกมินกว่าอุยปัวกูอันสวยงไม่ละลำปันนัลไม่ชินขันนี้ปัทยันินโอลาอมโซกันสารมังมินันกูเมวจวนกันห้องดดไม่เนติปัทยันเราสุปันตูร์กันในละวะลัลปากันปนักกันจงใจปัทยันฟังนลากันสติตักเจตินอันนินมิลโลพอมามิลโลกวงกว่ากันนัดนางอังอินกันทินลุงติลิมะกันลมมายกันตักษาจุกันสารสิกินเฟโตมาเซลากันสูงริลำนุนลิมไม่ทุ่งกันลมตาลากันนันสักเทียนลามกันสากะกันบ้านเตะกันขายกางโซโตสีละวะกันอมปุยเตะลากันสักลาเห็นกับบ้านนี่มินเทนสักเตะกันเตะอันเทนโดดชีนาทีตาหางกันลมลุตุกะกันสารลวังตีกันเรางวยนี่ทีกันสารขับปอยกันตีเร่งเราปะเทียนบุผ่านานกันมังะชามวันผ่านานกันมังะจูวางินกันสารเวรัวโฮจงใจจูเราอเมติกันจงใจนัทุปุยชวนเฮ้กันสารหินนัดชาเดียวไม่เนี่ยปะเทียนกันบุผ่ากันสารลอยลังชวนเนี่ยเตียงกันลิมโดนสีละวะเตียกันจงใจนัทุปุยชวนมานิรัมเชวะกันสารปุนจวลเซลเทนาดิจงใจกันเตียนี่ทีเอ็งฟังกันติชวนปะเทียนทูฮีอัลลัวสวยนินเทโลไงทากนินเทโลวันนี้กันสารเวเมตันสันสินทะลุเสียกันเทียชวนกันสารโลข้าเราอมไม่นี่โซกันจูวางินดำเตตานโปดำโลเตตานโปทิเมตเตตานโปเฮจันสินไทยสวยนินอมโลไงทางนินอมเรงโลนัดจุงโปดำนานี่ตัวจุงโปลิมนานี่ที่จุงโปนัดจันสินชานิทัตนี่จูวางินใจละเฮียนเฮจันสินไทยอวัชเอมว่าไงนมโอสันสินทัทิลติเทนัจวัตถุเกมตินปะคันเลียชันเฮสันสินชากันเราลุบเบรนี่สันสินชาเราเห็นมีเข่งินเราลูกันในแรงเราเฮตามาทายบุงสมมาดุมจางสมลีปลีกันเสียระคานเราภูมิรูกเตะขินถูกันง่ายขาขามีขาทิลกงนินตัวเตนันสวยตายละจานาเฮียนตูเราเงกันนี่โอเซนเตนีลมเราโลกคอมส่งตีตูเราเงกันนี่ตีอีไงตัวงูมีคิงฮีเราตูมากันเราอินดูเลยเนี่ยมาเลยอันนี้เลยปาติขจตาเสวลังอิน
กันนุปุยเตยเราอะกอลเลนะอันที่นันโจยรัลเทงินมุดปุยกันดวงเอ็มนูโฮเดคาโซตาเซลาอินปัสสัลเตคาอันที่นัวโปอันรวงอันโจยเชียรัลทักเทงินอินกอลดวงเอ็มดูเฮาโลจุดแข่งลวินนัดเต้นอมตักนูปาเตเป็นไกน์เวสันไกน์เต้นไม่นี่อินเทนกันดูไม่นี่อันนี้เลยนูโฮเตคาโซตาเซลังอินโซอิปัสสัลโซทียกันภูมิมาอินปินดันรัวกาซอนการนิตัลอารวงสริยปุยตัดเซมินตีเซลังอินกันเหล่าซงตะกันอินตีมายังอีภูมิวัตังอุอินเตียงกอลเฮนาอารวะกันที่นัวเพชวนกันอินดูเร่งเราอันนี้เลยตุเนนี่อารวะตานมินดูนันนัเตนอมเบลกันเวลาเป็นตุเนอารวะตานมินดูอันนี้เลยกันเราเทียกันรวงริมเสียsatuan arwa kol henatan tunge mindu FSC bung khat sang som pakhata chuan aro tu rasiam kan niti kan mutlat mai tu ro tur mo lali suaro tu rasiam kan inang le ke hi mi ten mindu lo pen lali suan mindu a kan lo thia kan ruang rim sia than mola pai tu ramin zon liama vai vitamin khu chung poinกันทานมองนุ่งมิลงออกเรียกจุลลีสวยหินี่จูวาวิลลีสวยกันเราล้วนเนี่ยอามาเรากันนี่บอกกันนี่จูอย่างที่ในฟิลิปปินส์บุ้งทุ่มจางสมนี่ปะคตาขานติกันโกลมลายตักษาติอามาตักษาเราพุยกินเสียมทะเลโดนติทานมองนุ่งมิลงมัวกะเฮกันรวงริมเสียกตักษาทะเลมินกายทวินสตัวนาเนนัทโซลตูรินมิลลมลุดโดนชวนเรารวตานมินตัวนี้ใจเราเห็นสุจันสินชาจุกันเราล้วนนี่อารวตานมินดูตุลลิสวตานเปเลตักุใจเราเห็นกันหลุดในเงี้ยนี่โอตินไงตัวตายละมีขิงเห็นหลุดในกันเราในวักเลยเนี่ยมาเลยกันเมลชัดในกันหลุดนาลมติตายละวัยเล็กตัดเชไม่เทนี่กันเมลชัดนั่นเองกันเฮาสังนาทีกันลุนนาลมตายละจันขัดทัวเสวกเทียนิตัดไม่เงี้ยนี่มีขิงแต่ลุดนะฮีตีไงตัวงูกัลกัตาควันสาริติมิสันมาดาร์เทเรซาเซน่าบุลาควันเกนี่มิโซรัมซินอเทียนอินกันเนี่ยMother Teresa senda kwan kan kalfo thina Mother Teresa chapal lui an en lui thena sari ten en lui thena ni tin mi e asang tel tlo tu ne ni amu nom khan lo chapal cheta ka ni mai sari cheta ka ni mai mu nom na reng anei lo ma se na tinge khwal sin an en lui kan ti chuanอันนี้ตู้มาดาร์เทเรซาอันนี้ฟังไหมเนี่ยสุดที่ส่วนนี้นังเล็กเฮงติเงกันลุเต็มกันติส่วนกันอินเล่เราชัดฟังอันนี้เรากันเมลชัดฟังอินกันลุเราออฟฟิเซอร์กันเนี่ยฟังอินลุดนักกันในชันเราเองกันลุดนะลัลลีสัวตากันนี่สิกันลุดนานี่ลัลลีสัวโรกันนี่กันลุดนานี่รอมคุรมรูปุยตะกันเนี่ยตุนมาชวนรอมมีแรงสุขอยาปกกัลเซลังอินวกเทียนนั่นเราอันฟตูระดิเราไว้สมลีเพย์ส่วนฟตูระดิเราริมติลโกโปละเตปกคารมเมียเนี่ยไว้สมลิตลิงเราอันวกคนอันฟเซลนี่รอมมีส่วนสะอมนัชันซูอันรอมสินเสียน้ำมุปุยเล่มขานรอมมีสุขยาปกกัลเสียสุยเซลนี่อันที่จูรอมมีสินเสียน้ำมุปุยเล่มชัวสาวมาฟังอินรอมมีขันสาวมาเนี่ยตีเกนี่ริงตูเตฮีมุปุยเล่มไม่มินสุยเราลลีสวดตากันนี่
van ro pui na in kan ni tin nun himin zuya lali suan min hum thina ramril bera pomila khoya pom maila natna khuma pomu maila thina him ko ruam po zo maila lali suaro pui na khan min zuya chu ring tu nun zaom na hiani a chu chan sin tha lut na hiani tero chu chan sin tha chu wa hluem tin su tiang bok chuan lali suai kana ro phani mathai bung som pathum chang somli le palia khan ro phum ruk angin lali suwa soya chu ro phum ruk chu kan hai chuak ve toy o chu ro phum ruk nei tu chuan tir ko pola chuan korin thoni bung li chang saria khan chu ro lu chu lum bela te kan vong ati a ro lu ti chu chan sin tha khani lali suwa khani lum bela ti chu atak sa hini he lum bel ke thei maya hian chu ro lu chu he ka tak sa ke thei mai hian ka vong rengati chu mai he kan tak sai ong rop tel tel ma sela chung ri lam nun chu siam thai no maneti chu ro lu chu lum bela kan fon chuan van lal reng ro pial ra lung lu kan sarang kan kal ko nga hian lungai om to lovang he thaphan om to lovang khoya pokal mala i suanen suanin nuam achang se langa mun nuam ani sel don ani ato berlama chuan ti to mai teang chan sin tha hi nun ti dang lam tu ani hei ni kum khan Aizawl son missionary culture kan tha missionary culture kan tha khan pulpita thu asoya so thu soi chu ka thereng maya ka thin luga ne khop mai heti hian asoya kan missionary culture khan ke hitlang wal kania thingtlanga village a ka oma drugs ti ching kania su in ching kania kanule paten minom pui thailo Aizawl ka u te na ka lo chuka ka u puan zong ka khal zo to a apoi sa te kala thina ka u poi minom pui thailo a kholaya kom kara kariya ka kalwat boya te kariya ka min mu reng reng hen in lenga po min du lo reng renga thian kom tur po ka dei to lo ba khovela hian tu man mak pa min du lo reng reng an in lenga po min du lo reng reng amaro chu chan sin tha in kanun ati dang lam ta le tuna hian khatiang ngol vei mi musin le en dong kha butan rama hian thi don lovin chan sin tha khil turin lali suan min tir don ani heti chan sin tha hian nuna vati dang lam thei em tiro khatiang ngol vei tu ma kom du to lo kha butan rama chan sin tha khilin lali suan atir dai chan sin tha thil ti theina chu wa thuk em zara poem kan fa te kan siam that theilo lang wal surui te nule pa thoi lo khovel mi hlang kan ti te kan sil po tha thei to lo kan ngai hi chan sin tha hian ati dang lam the ni pathian mangai na hian ne the ni ti hi ngai tuin he Centenary hen chan sin tha thil ti theine tinge kan thinang o chuwangin e p-zips anti chuan philosophy ka khil chuan mi ten support thin chan sin tha ka khil ro chuan mi ten sim thin ati mi nu la dang lam thin ati chuwangin zaira hian chan sin thai nun ti dang lam tu ani a khovela mi sual ming thang ni ki cruise ate po kha chan sin thai na ne china chuan dol zorina zora Reverend David Wilcar sonama thing thia aho tenen song ti dang lamina nom ta ani ti kan siat kha khoveli kan nai to he chan sin tharom pung kha chang som paruka thil ti theina soi hi chan sin tha chuka za pui si lova tu poringa piang te dana thil ti theina ti la hi he gri khovin dunami santi chu
sa phomin dynamite lunghal na hlo hi lung nowa ai lung changa athok na antia chu chan chin tha thil ti theina hi polan azuk te chwa chu ni chan chin tha chu thin lung sak bera po athok na a ti dang lam theilo ngai po ti dang lam thei zela he hi dang lam thei to lo anga ti po hi chan chin tha chuan ti theilo nei lo reng reng ati na ni ome en ti nan ma na chuan ring tu te ti du dan ni a rom lal som le pathum ten kum zati zet mai chu ring tu te khan ti du da a khem na chi thangin an shema sakolan swal tira thietara te ti khan thi sen chuak puat te kha rom ho ten en nom man ten ho dura Christian di kha do lung le tu bau in karan oma chep tak main ti du da nan turani amaro chu chan sin tha thil ti theina choma khop mai ti du da na sat pole Christian khan pungan pung chowa atopa rom alber Constantine chu an baptist tanok mai ne Constantine rom alber an baptist nuwa chuan rom ram pung pui kha Christian in le vek tur tin thupe ka chwa ta chuan rom ram kai saralo sulal dang kan nei lo an tian awrol chuap na ram chu Iswa Krista chulalani tin an awrol ta ni chumale chan chin tha chuan ram leilunga ti dang lama mi hing nu na ti dang lama kai saralo sulal dang kan nei lo tin ram kha Iswa Krista sulalani tinaw rual tirtani chu vela po hian he kan Manipur khopui chunga te he kan India ram khopui ranga te ringlo tam takanom kan thong trai chan chin tha kan sila India rama hian Iswa sulalani ti in engtil nge kanaw rual tir theng o a chan chan sin tha thil ti theinei o ila he chan sin tha he tak zia te thil ti theina te le soinin theilo ni na te ngai thak nin omlo ni na te ani lo le he chan sin tha ba ki chu thil thadang khia reng nei lo sia te sia in he chan sin tha thil ti theina hi zaina hian I ring ngamang u lalpan kan sa ta na thumal som ro se amen Aizawl Central Choir ha in pana line landing hang kawaiti an sak zau chara ngir jingan ta ai reng en ngirei ta Reverend Mangsoiluoi in malsom na hilin ein khom ai tin ding ni tangati in park na la kan hui landing hi gospel meiser ti lan Gantikan Tuhan mong nazungin ko en mulovin timpui nuya doi lasama rid no patinan biglayin putang valing gospel meiser uncoin kan ramaku avarda kan sintrazarin Dolera domin trong hỏi xin không anh nên nó gospel yêu thương thế nào
Gospel may serong soin in sunung zui pekanti Krista le aram tadinin Krista pasatra kamchum tahan mungkin pangsu alonso Katakain mang jong suk tu ngang pai su Krista pa pathen ko ma chun ro puina choi moi nai re alom tu sen la pa pathen mi mangai na lor pai su Krista milungin se na kharau thin in pol na thu pe nai re nga chwa trinum jing ro se amen.